Shubor nakaslem jong udongsan hima. Katenreng football team kalayo Korea kanam ladu Haka Foot Division Football League bela penyat da Shillong Sports Association hadian bakalala ban penlim ya ke PFR Football Academy haka jiyakon final kebalalong haka arpu pratarek Risau Hajawahalar Nehru Stadium Polo. Kini ki arteli ki kenhun ki dei ki balakiu kerdan syaka third division haka baken yo ya lekai nadu usnem ubanwan. Haba phai syaka te ke jing yakun baro ar ki kenhun ki la persang ban yakun teng nadu ka basdang haka bakilayo ban thep marshigol. Wala ki bor penyat ki la penyakun biang ya ke extra time ka ba mar henyo minute henry kem syam la syu ban thep gol. Dei haka jing shoot ya ka tie breaker bakaten ring kalala bantam ya ka PFR dasau la argol na ka bantaban khor ya ka jing jump. Lengba kan ni ka jing jump katen ring kalayo pediang ya ka trophy ringkat ka khusnam ka balai phau hajar tengka bat ka PFR ka belawan baar kalayo khatsan hajar tengka balasam do assistant director ka tanat ya lekai ka sarkar jilla uba PW Nongbri ringkat ki dekhot ka Shillong Sports Association. Sengongu nengkong ia boleh ba sesi part ni lah menhir Ramadan. Kita kadau kajing don kini ke lockdown Islam bah hagajing lekai ke food division ro la restrict ingi tanggi kibadon ye ke vaksin. Tinggi lah sitom ni te Henry namar bagi kena la terang palat. Te kini ke food division ni sengo ba kalau ada ke platform ni kena namar bala restrict AKH.
te ka foot division kini ka wing snow ka bala ban peni gitu ya kibon nak kata kini ka state ka jongi lada angila ban yai don ya kini ka tournament ka bukum kani na try kini ka foot division try kini ka wing ki platform ki biang bhanam taka SSA hai jadi begini ka tournament taka under group age hadir ke lockdown plus nang taru kadang haji sya ke praktis kam da biang than ngimna than ke praktis namar ba kikna dang bon bahagi ba engage in online classes tang bangi yo arsin license teo praktis arsin license teo praktis te katai ke ke praktis jungi tang bangi la praktis la kumno sisi benai siteng ye kata ke ke praktis untuk ke tournament hangni kita namorong keneng sorong kam ring ding persok kita ji player ki baile South League sino ya kani hadu next year ngam tip ke klub hadu kanu kala ban stay focus no ngam taban ya kun ke third division to lak ataru ngatrai ka sinong ni habagi ba bentu bu I mean sim ka klub tha kini men sim per krek khambanam ta ka higher level ha kani ka SSC tournament ka thong na hi kalong nomor ba kidang dei khna ki badang rep ki badang khna dang suk ban penkiu ki te ka thong hi bada kini ki player hi na sang nim chini rem nin lech saka third division lada kini ki player kim sha khot wi klub ma player tip ki klub ki be ki dong silong lada kila sha khot no ni haban grum biang di ki pat te gamut kan sim por ing bangin penkhe tingi kata na try by next year adu March ing lala ban itu kata haji sha tingi keren ya kene ngi susnei ki klub hadu mentahi ki dei ki kimi ki kita kpa ki berap nadu mon keneng sorang kam ke practice license teo kini kena school hane silong te financially hi hadu mentang imdan AA rum nganong ngai pi watang kabut ru ki kena ki thiri imdan bathir ya kabut thiri ki kena ki kimi kpa ki berap neki financial potom ta ka klok kam dan rum reda ke jingerap jong ki kimi ki kpa jong ini kena ki baru mili akai di tangkat tahi tengni sekmat impact senamar bakalong organ makani ka jibrke ya kani ka fourth division teknis kam manis kamal ayo perkhat ba dagal akut no kani ka lockdown na thai kan khamha na kam ta bingin perkhat ya ka financial kunung le ya kani ka benta ya ka sinong ka don khendiat khensai kam da don maybe 10% kata ka sinong kala ban le tangkat tahi na lese ngadong no nga penia ya experience ko jonga ngala don hakani ka kam la nadu banganai lekai nadu ka pol bangai lekai na ka state ru nadu bostanat na ban coach ban hikai khna nang tu hadin tengla do kala jong lunter hadu mentang na do kala jong te hai mentang concentrate betang ya ka tactical part ngamyo ban perkhat ki different techniques kum player de ban le ngasu fokus itu ya ka team tactics te it works te ngasko ka player namar bagi ki talented player